Jabdavaya mapolat na makayatina na sulibat. Saka tutswa kadamdaman orita supui na kaino atsamas imazay toa Isaya a sulatan. Imazay toa unamapuro kato lima kayan. Imazay toa tapuro kato pityo akaran patyo dusapuro kato lima karan. Isaya书65章17节到25节。Ibu wa semas uri mati akan tua bakwana karbarban katua katsawan a sitai sangasan a kinudakuda nga uri daw na penulat nikaanga no uri mapatsun karbau kaparabu wa masaku inati ya pipun latan azaku ati-ati na masensenga bakwana Yerusalem uri simpeluan no arban a taalalan I inalan uri marva au tiaken uta uri marva ke narava sa masa inalan I Yerusalem katwa taalalan ni zwa aza izwa uri nekaanga no emau-au nekaanga no semangit-sangit marka kakedian ini ka uri masai no rumah madanan marka ramadeng uri radu nasi aza pada taida ya sabil anamasan maacu cevunganan saka azwa sau-sau ini ka na jemalung toa taida ya sabil sa pasai makalang tuku kinuyas di maju uri seman umat ya maju toa kaizuan ya maju sa kamaya sa taluzua ini ka uri taluzua ari-ari uri emuma ya maju toa budu sa teker amin toa baba budu ini ka uri tekeren noa ari-ari ya baba budu nia maju aku pinili taalalan uri radu nasi maru kasiwanga valut cuai sa karbareva tia maju toa vangal noa kini samudan nia maju kini pusensengan nia maju uri setudur pada maatsubu penulat marka alak nia maju ini ka uri secebung toa kapaura uriku kisenayang tia maju katua marka tebeli-beli nia maju mali ta inianangka ki aung tia maju tanuaken kiku dinawi yanga kumali tu inianangka matsubung tia maju toa inuri kiku gau-gawi anga sini ki aung marka watu maka semer katoa iyu uri macucura kikan marka lawi uri kikan toa semera paru luang marka atuvi ini anga kauri kemasa pasaju toa sau-sau itu nama samparawa saku gado isiu uri nekaanga no mara pasaraparapai katoa pasarisariu aya semasa pasemarau aicu kainoa semas satu tsua kadam-daman sini pupatarvan tanuten 安居才能乐业。安居乐业不仅是现代人的期盼，也是昔日上主应许以色列人对新天新地的渴望。因此，接续昨日经文中上主对圣山的祝福，今日的经文再一次说明圣山的样貌。以赛亚书65章25节的叙述
就如11章所述和平国度的美景。狼和羊要一起吃东西，狮子要像牛一样吃草，蛇不再伤害人。在上主的圣山不再有伤害或邪恶的事。关于和平，不单彰显在动物身上，也延伸至上主子民的居住正义上。在上主这个美好应许中，有一个关键，就是创造。17、18节重复出现创造一词，与创世纪1章上帝创造天地的用字一样。这说明上帝在起初创造，在终末也创造。18节的创造使用分词形式，更说明上主在新天新地的创造是不断进行的行动。这不断的创造显明上主是不断创新创造新事的主，更使属他的子民在当下展望未来，并在他不断创造的行动中一再经历他带来的更新。实现安居乐业的居住正义，或许是今日上主要给我们的挑战。长期关注住屋议题的崔妈妈基金会，以住宅租赁服务及改革台湾住屋市场为使命，提出许多租赁知识、住宅政策倡议，期盼居住市场能有健全的发展。而类似社会议题的倡议，或许是领受上主赐予新天新地应许的基督徒可以一同关心参与的。Cuma na sini pas malau sini paputarban tutso ka jaman-jaman toa sini para doi tiang-ting tutso ka jaman-jaman sakala tinana gamadua kinum toa sini pada roi toa pasugan toa 安居才能乐业。撒都传心里把给你们的讲女点，基督徒如何参与在上主新天新地的应许中？上主给人安居乐业的应许，要怎样才能实现？现在都说个zaman心里把给你们的讲女点，那天那个马路啊，给你们撒个改努力。起初创造万物，至今仍在创造的上主。你是世界的主，万物皆因你的创造而欢喜快乐，充满盼望。求你赐下智慧，使我明白人是你所创造，也应当参与在你的创造里。求你使我不仅关心自身的安居乐业，也能关注你所创造的万有。可否保有一处可以安稳歇息的居所？奉耶稣基督的名求，阿们。Mali-mali latin nana makai tinana misaselang sumupu kilarai to mana pajajekate no ta cemas latinana selungwa sakana makai tinana mapraparau imazai to inati imazai to ikasawan saka nameotan nuna kipararing tinto ta cemas nuna penaulidan tina pasusu to mana pajajekatan watia cemas masaroken tara atsuvungin tara lawin wat cemas samana ngwangwa atya kakaizuanan akadunangan saka nama kaitinana sepedoan to mana tinagaw-gawan no at cemas latina nama kaya nana mariksasaket to mana kinikatsawanan na inatian noa cemas saya kena pasamarau saka mali-mali saka nu ini kan namaruluay ako sini pasamarau lamunana gemado nga apatso sakilaroy to mana sinipada juga tenua cema tu suakini adaban ayakana pasamarau saka mali-mali latinana suliva tu suat yakini adaban大家平安。